Mwaramutse neza, mwaramutse inshuti za Nakivale Gospel TV, abadukurikira ku migabane itandukanye y'isi, aho bukeye mwaramutse, aho bwije mwiriwe. Hanyuma hano mu maso ya kamera yacu turi kumwe n'umutumirwa mukecuru wacu. Mwaramutse neza mukecuru? Mwaramutse. Amakuru yawe? Ni meza, nkaba ndi mwazukanye. Ni amahoro. Washobora kutwibwira amazina yawe? Nababwira. Wakomeza ukatubwira amazina yawe? Jewe nitwa Butoto Nyamahoro. Niyo mazina yawe? Yego. Witwa Butoto Nyamahoro? Yego. Mbese urihasha? Yego ndihasha. Bukuru wari he? Bukuru ari muri plane. Ari muri plane? Nawe ni umugore cyangwa ni umugabo? Ni umugore. Ni umugore? Nawe arubatse arashatse? Yego nawe arubatse. Asandi kabisa. Hanyuma batubwiye ko uri impunzi mu mpunzi zimwe zavuye mu bibogobogo zari zagiye amateka. Washobora kutubwira amakuru ko ari ukuri? Yego nayo ukuri. Byagenze gute? Intambara nyine zarabaye mu 2021. Twari muhira nta kibazo dufite, abantu nyine bumva hari ubwoba, ariko nta cyari cyarabaye na kimwe mu karere k'iwacu. Ariko mbere yaho hari harabanje kuba abantu bagenda, abantu bagapfa, bagenda bagapfa, ariko twabonye ngo abantu ko barafata ibandi. Ariko bigejeje mu kwezi kw'icumi muri uwo mwaka nyine wa 2021, hari iminsi 13. Bukeye mu gitondo twari dusohotse ikanisa ryo mu Rukerera, kumva baravuze ngo mu Magunga hatewe. Niho batangiriye, kuko iwacu twebwe ni mu Bivumu, ni ahantu kw'irango. Turaguma turarangiza nyine indi mihana nyine twitegeye, tubona nyine mu Magunga, tukumva amasaso, tubona amazu yahiye, mbese tubona aho nyine mu Magunga hose hahiye. None ubwo mu Magunga mwumvise ko hahiye, mukumva n'amasasu avuga, ntimwahita muhambira ibyanyu ngo muhunge? Kubera yuko intambara zaguma kuza bagatera mu mihana, bikarangira bakabasubizayo. Twagize ngo none biragenda kuko nyine bihora biba, tugira ngo intambara irarangirira aho ngaho, ariko twagumye kubireba cyane, tugira nyine ngo intambara irarangira, ariko ntiyarangira. Uwo munsi wari umunsi wa gatatu, ntiyarangira. Tubona barakomeje bagera mu wundi muhana wo ku Kavumu, tubona naho amazu arahiye, kuko twako tumva amasasu kandi tumenye banesheje abandi, ariko tukabona amazu arahiye. Turavuga ati igihugu cyatewe, ariko n'ubundi twavuga ati byenda barasubirayo muri iyo mihana nyine yo hakurya. Tuguma imuhira twebwe uwo munsi wa gatatu, twese abantu baratuye muri uwo muhana wacu. Twari kumwe n'abantu amoko atandukanye, twari tubana n'abafurero, twari tubana n'abashi, twari tubana n'abanyintu. Mbese uwo muhana wacu wari bamwe abantu benshi, amoko menshi atandukanye. Mbese bose bari batuye, bari babubatse bafite n'ingo, abo bafurero, abashi, ababembe mwari muturanye aho ngaho? Ababembe twari turanye n'amoko atatu nyine, ariko bari bafite ingo bose. Ni abantu nyine bari batuye kuri uwo musozi, twese twari duturanye. Turahirirwa, ariko ngo hamare kuba ku manywa, tubona abafurero barahambiriye imizigo yabo, batangira guhunga. Ariko ahantu bari ko bahungira, kubera yuko twebwe muri uwo muhana muri 96, ahantu bari ko baje guhungira ni mu Mushasha, ahantu hitwa mu Gweba. Abantu biwacu barahashiriye. Noneho abantu bakibaza, se turahungira hehe? Ko tudafite ubuhungiro, turahungira hehe? Uwo munsi wa gatatu turaye aho ngaho, ariko abantu baraye babona mu muhana nta muntu wajyanye, ariko turara aho ngaho. Bukeye na kane tubona intambara irakomeje,
bagera mu wundi muhana mu Rurimba, hariho abazarurimba zibiri, umuhana umwe babitaga ngo ni ku Kabara, nibo Rurimba rwa kabiri na Rurimba rwa mbere nyine. Tubona intambara irakomeje, naho tubona batwise amazu, ariko kubera yuko tutari dufite aho duhungira tukabura iyo tuja, ariko abantu bari muri iyo mihana nibo bahungiye mu muhana baza bita mu Bibogobogo, hose ni mu Bibogobogo, ariko buri muhana ugiye ugira izina ryaho ryihariye. yego. Ariko aho ngaho twebwe ntitwamenye ko ari abandi bariko baje, noneho kubera yuko tudafite ubuhungiro tubura iyo tuja. Abantu bose bo muri uwo muhana uwo munsi wa kane dusesha ibintu biri mu mazu, kuko twako tugira nyine mu intambara iratambuka, duseye ibyo dushoboye tubimanurira hepfo y'aho twari turi mu muhana, kuko iri iwacu nta bibira bihaba, taki ni ukuja ku misozi, n'ubundi abantu baba bari kubabarangiza kuko nta musozi, nta bibira bihaba, nta n'ibisambu byohaba mwo kwihishamo. Ibisambu nyine byari bihari, ariko aho twari twagiye urwo ruhande ahanini hari ku musozi, ariko nyine turahira uwo munsi wa kane, kuko twasesha ibintu umugoroba uraba tubiseha, ariko ngo tumare turahagumye nyine mu mugoroba, dukoreye abana, ese turakoze turariye. Imvura yari igiye kugwa muri uwo mugoroba, bamwe barataha baja kurara imuhira, mu baraye aho ngaho mu gihe naje narayeyo, ariko n'abatashe ngo habe mu rukerera barasubira kandi baragaruka. Burakeye nyine noneho ngo buce, hariho ahantu nyine hari imirima n'ahantu bari bashize inka, kuko nyine ntawari uzi ko ibita bizahaguma. Bafata inka bazishyira ku musozi umwe, ngo buce uwo munsi wa gatanu barangiza inka ziri mu mirima. Noneho abananda bari bahari baravuga ngo reka baje kubaka urupango rw'izo nka zireke kurya imyaka. Baragenda baje kubaka impango, abari bagiye hari hagiyemwo Merci, hagenda na Gatutsi, hagenda na Papa Butrose na Munanda w'iwacu, n'abandi bana nyine bari bajanye nabo. Natwe dusigara aho ngaho twari twahungiye, turakoze, kuko abasaza twari kumwe baratubwiye ati mukorera abana kare mu bita, abana baza bajya kare kuko ikibazo cyoja kuba nyine abana batariye. Turakoze, tugaburiye abana, turariye nyine, ngo turangize tubona bajya bagiye kubaka urupango bataraza, batinze, dufata ibyo kurya tubihaye abana barabibashira. Iyo nyine bagiye kubaka urupango hari kure ni muhira, nyine twebwe twari muhira. Mwumvaga mwe mwari mukicisha iyo mwari mwihishe, noneho mukorera iyo muhereza abana ibiryo ngo bashire abari mu nka. Nabo ntabwo hari kure, wari umusozi uri hakurya nyine y'aho twari turi. Habaye twirirwa aho ngaho, habaye saa 8 z'uwo munsi wa gatanu, twumva bararashe imuhira. Ngo bamare kurasa imuhira tubona umwotsi, turavuga ngo batwise umuhana, ariko barashe bamwe baza uruhande turi aho twamanukiye, aho twihishe, abandi baja mu muhana nyine gutwika umuhana. Barangije nawe kumvishe bararashe, turavuga ati ba mayimayi baraje. Twe turamanuka uwo musozi, turamanuka twika umusozi. Hari umusozi uriho amabuye, kuko iri iwacu haba amabuye manini cyane. Tugiye muri ya mabuye, abariho muja kwihisha, abariho tuja kwihisha. Abantu bose bari aho ngaho tuja muri ya mabuye, turihishe. Ngo turangize kwihisha, bajya bamayi bamwe baturuka ku musozi uri hakurya y'aho turi, abandi bamanukira aho twamanukiye. Bajya baturutse ku musozi uri hakurya, tukumva ko barabwira abandi ngo se abantu bahize, ngo ni gute mwananirwa kubona abantu.
bajya baragiye bari ku musozi wo hakurya baturutse uwo musozi twari turimo hepfo hari haba icambu bahashoreraga inka noneho bamwe barazamutse kuri wa musozi uwo turiho bamwe barawuzamukana abandi bamanukiraga hajya twamanukiye bakarasa hano hagati turi abo hepfo n'abo haruguru bakarasa bose amasasu bakahuriza hano hagati turi. Mbese woshobora kwibuka uwo musozi kugira ngo abanyabugogo bashobora kudukurikira baze kuhibuka neza neza? Uwo musozi ni umusozi wo ku Kagezi ariko kandi wari hagati y'umusozi wo mu Ruhinamavi n'umusozi nyine umanuka uja ku Kagezi kuko wari umusozi bahingagaho ukaba umusozi w'igiheka ariko kandi wari hagati yo mu Ruhinamavi haja mu Tubondo. Noneho aho hantu bararasa twari twicaranye n'umusore umwe twegeranye nabo noneho barasa wa musore akambwira ngo ibinya ko biramujya kuko barakubita isasu ibinya bikamujya akambwira ngo ndayizeye yari umurundi bicara wewe uranze nurangiza ibinya birashira akambwira ngo ntabwo ari kwicara nabi ngo ahubwo ngo ko bararasa kumva ibinya biramuzamukanye umubiri wose nuko bararasa kugeza batugereyeho icyarimwe abazamukanye umusozi batangira guhishura abantu bari hepfo ko twagiye kwihisha n'abaturutse haruguru nabo bakamanuka nabo bagenda bahishura abantu kuko nyine bamanutse umusozi ko twagiye twihisha baratuzamura batugeza ahantu hari ibuye rinini cyane ryari ibuye rinini ku musozi noneho tuhageze shefu Makongo niwe wari umushefu waho mu Bivumu tuhageze ibo mbese bari bahageze imbere yacu kuko baraduhishuye twari dufite abana dusigara turi ko duheka abana bazamuka nyine mbere dusanga bahagaze aho hantu noneho aho hantu bari bahagaze kuri iryo buye barasa shefu urusasu rwa mbere ruramuhusha rufata umuhungu w'umurundi ngo nyine wazumbwira ngo karumva ibintu barasugwa kabiri ruramusha rufata undi umurundi wari mu wiwe barasugwa gatatu rurasubira rufata undi mwana wari mu wiwe yamureze ari umwana muto cyane ariko yari amaze kuba umusore woshaka gusa nyine yari ataragera igihe cyo gushaka ko yari amaze kubona umusore abo bantu tubasiga aho ngaho bahita bapfa bagwaho kandi twari twihishe hamwe ariko abo bantu tubasiga aho ngaho dusiga bapfuye. Bakamurasa bamuziza iki? Bariko hariho ibyo yaza babwira cyangwa ni ubugome gusa bwa bundi bwari bwatumye babafata bahise barasa shefu? Ni ubugome nyine baraduhishuye baratuzamura basiga abantu bahagarara barabwira ngo bahagarare kujya bahagaze bakazamurasa noneho bamurasaga bakamuhusha bari banamuzi kuko barangije kurasa ngo babone batamwishe baramubwira ngo icyo gihe n'aka kari tuhageze baramubwira ngo sinzi ukuntu yahindukiye baramubwira ngo ni wowe shefu Makongo ni wowe tuba turasa baramubwira ngo zamuka uracakora imirimo myinshi urumva ni ubugome ntacyo yari yabakoreye nuko naho icyo gihe bamwe baciye muri iyo nzira nyine yo munsi y'uwo musozi bajabukiye ku wundi musozi bahasanga abandi bantu bari bahihishe umusozi waza bita ngo ni ku Kagezi iyo misozi nyine y'iwacu hari hihisheho abapasiteri b'iwacu pasiteri Mupenda pasiteri Semukeha ndetse na mukecuru wanjye ni mabukwe nyina wa Banyamahoro yari afite nawe n'abarabanwa be babiri ariko ngo babone barahunga ngo bahunge bafata barabanurwa bombi bari bahunze nyine barabafata barabajana twe tukiri muri ya mabuye turangiza babazamukanye umusozi turavuga ngo barabatetse nuko barabajana barangije icyo gihe natwe batuzamukanye jewe baratuzamukanye nyine ngo badushitse ahantu aho twari twasize ibintu twari twahungiye nyine tuhafite ibintu twari twakuye imuhira
tubashitse babwira ba basaza barababwira ngo ese ko muraja hehe musize ibyo kurya by'abana nimuze mujane imizigo y'abana kuko imuhira abantu twari dufite zamure twari dufite abakozi noneho waba ufite imyumbati mu nzu ugahurisha kuri zamure twari dufite amafu yuzuye imifuko noneho babwiye abasaza ngo nibaze bari n'abasaza bose ngo nibaze bajane nyine ibyo kurya by'abana muzehe iwacu data bukwe bamukoreye udufuko 2 tw'ibiharage shefu makongo bamukoreye umufuko w'ifu muzehe umwe ngo ni nuwa bamukoreye umufuko w'ifu gatutsi bamukoreye umufuko w'ifu abo se ni bamaye bazabikoreza ibyo bintu yego ni bamaye batwabikoreza kandi babakoreje imizigo minini ese batayikorera ndagira mu buzima bwabo bwose ariko kera kubera yuko bari babaye amatekwa nicyo cyatumye babakorera iyo mizigo kandi ubu bamarega baratujana jewe tuvuye aho ngaho nari kumwe n'umusore bita Merisi baratuzamukanye twari kumwe nawe kubera yuko aho ngaho imbere y'amazu y'iwacu aho twazamukiye nyine aho twarengeye turenga mu nzira aha kibira cyari kihaba ariko twaraharenze kubera bamayimayi bari bahari ubwinshi bari bafite bamwe bari bamanitse ku misozi abandi bari basigaye aho ngaho kazambaza uwo muhungu Merisi ndabona se Merisi ko hano hataba mbese n'igihe uko ntakiba hano none se bino bintu ndiko mbona hano ni ibiki nje mu buzima bwanje nari ntinya no kubona impuzu y'umusirikare ndageza numva ubwoba noneho ngo mbona abo bantu numva banteye ubwoba Merisi arambwira ngo mutagiye ukiba hano nyine tubabona yuko ari abasirikare nuko ariko bari benshi bari bateye ubwoba twari tutarabibona ibyo bintu bidutera ubwoba ibyo bintu tutazabizibagirwa mu buzima hanyuma mukecuru barabajanye babageza he na he baza kubarekura gute noneho badukuye aho ngaho urumva abo bari bajanye mbere ibo baragumye barabajana twasubiye kubabona hari abana bamwe nyine bari bagenda baheza imizigo hari akana kanje nako bari bakoreye inkoko 3 ashitse ahantu mu matandukano aja kuri Nyagisozi n'amatandukano aja ahantu ku Kabingo twita ngo ni kwa Pasiteri Salatieri niho batunyujije uwo mwana ahageze inkoko imwe ngo irahambuka asigara bari ko bayifata ari wenyine abandi baragenda natwe twari twasigaye inyuma basigara bari ko bafata iyo nkoko yambwiye amakuru numva icyo kintu kirambabaje tekereza ko yari agiye kugira ikibazo aho hantu ariko Imana iramurinda kubera yuko uwo mayimayi akamubaza ngo se ni ukubera iki mwarinze bakaza bakabafata mwarinde iki kubera ko mutahunze nawe nyine akazamusubiza yari umwana akazamubwira ati twari tuzi ko nyine muzoza mugashika hano ariko kandi ubwo nibwo batujanye baratujana batugejeje ahantu ku itongo ryangira abakunzi uwo musore witwa Merisi je twari kumwe nawe ntabwo twatandukanye nawe mayimayi imwe aramanuka hepfo y'inzira afata ingurube arayihambira amaboko n'amaguru turi kumwe ayishira Merisi ku rutugu arayimukorera ibintu biteye umubabaro byaratubabaje ayo mateka tuzayibagirwa ihangane hanyuma mwageze mu bihe bice hariya aho bagiye babajana urumva babakuye iwanyu barabazamura babageza hanya naka noneho twifuza kutubwira bamaze kudukuraga aho hantu baratujanye urumva abandi nyine twavuganaga nabo tukiri aho hantu twihishe basubire kutuvugisha basanga batujanye je hariho umusaza wanje wari kumvugisha kuri telefone urumva mwari mufite na rezo ya telefone yo kuvugana n'abari kure
ntabwo twari dufite rezo ariko nta telefone twari dufite kubera yuko bari ko baguhishura bakakubwira ngo uzane ibyo ufite mbese bakagusopa icyo wasanze ufite bakakijana. Telefone yanjye nayo bari bayijanye mu zo bajanye, noneho ngo barangize musaza wanje yampamagara hakitaba umuntu uri kuvuga Iswahili agakupa, ariko umuntu nawe yagenda agira nk'ariya bakamuhamagara, turagenda ngo tujabuke hakurya ya Rwingi. Uwo muntu atangira kubaza ngo ese nyiri iyi telefone ninde, kuko yako abona izina ryanje akaza kutubaza nyine, ariko ndamwihora sinambwira ko ari iyanje. Turagenda dushitse mu kane hari mu ijoro, baratubwira ngo mwicare mwese muruhuke nyine turindane twese, bamwe basigaye inyuma urumva hari bamwe bafite imizigo, nuko baratubwira ngo turindane. Turarindanye kugira twicaye, uwo musaza wanje arahamagara ngo ahamagare ngo Mayima yarabaje se ninde nyiri telefone, ndabura ngo ni yanje, arayimpeza. Uwo musaza wanje yambaza gusa ngo ese batujanye, ndamwira ngo ni batujanye, ambaza aho twari tuze, ndamwira ngo turi mu isoko yo mu Kane.